بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أقول منك ميريك برنامج بعبري وداعنا والله أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميريك موضوع كميتي هنگي وقراش. مي موضوع تربوي ألغون منك موضوع تكا غوليجن داغو تكي ألغون منك دارين ekudin tarbiyat kuramunda iruga algon men ekudin nan eba daskodden jehe hituge amal tabes algon men beeru fushun kuran jehe kandatta kudin nan ugannadi tarbiyat kuragota ekudinge harakata uluma wahaka dekkuma ekudinge amaltak ragalu sulukaka badal kurmattaka algon men masakke kura fadan ekudinge hituge amal tavves algon men ebejehe rangalu suluka badal kurmattaka masakke kura ema kujjaku rangalu kujjaka waani ekujjege etere fusha beerufu rangalu eke ekujjege hitasha ekujjege gunawantahge harakattaka rangalu tarbiyatu devige ehem wima hir rangalu kurumuge terega hita farwa kurumuge terega hituga hiyo kankan algon men indumuge goton ekudinna denje tarbiyatuge terega ekudinna daskon denje waram muhimmo kamaki ehem mehunna meduga hingi okuru hituga kilambu kame dekolu veri kame hasada veri kame ruli veri kame nobevu hi saafu kombevu hitaki hashiganduge teregawa waram muhimmu gunavane man nabiya sallallahu alaihi wasallama e gunavana ishara kurawwa hadis kurawwa fave ala wa inna fil jasadi mudghah dannashe hashiganduge veye maskole iza salahat salahal jasadu kullu e maskolu rangalu wima mole hashigandu rangaluwe wa iza fasadat fasadal jasadu kullu adi e maskolu fasadave goswima mole hashigandu fasadave goswe ala wa hiya alqalb dannashe ei hite eme hir rangaluwo maki muli miha rangaluwo hin nubawo maki muli miha nubawo ehem wima algon men rangalu kujjak tarbiyat kuram beenum wakama wani nama algon men jeheba ekujjage hi rangalu kura ehem wima kankan duniya matiga uleruga dimawan tafatu ekeki kankama dimawan uriha kamaki hin ede emiha beenum wa ufaveri kankamennu bai fahara mihunge sababun wata mihunge faratu emihaya libe undagu taka duttura taka hingamanu jehe bavaru kankan hunnan ehen namoes algon men kudin tarbiyat kuram vi e huriha gonjohuma kaves kurimati laage kuriya deve warugada shakhsiyatege gotuga algon menge darin tarbiyat kuruma man nabiya sallallahu alaihi wasallam ya dimavi haya puluga dimavi warab bodati kantattawga ekaleg fan hinge opure ege terega fahaga kolleve in hadisay ekaleg fanuge hippuluge saafuka deha kodde wara aadya khilaf hadisaya ki ummul mu'minin aisha radhiyallahu ta'ala anha edduwa hegga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga dannawani Allah ge nabiyya e kalege faana kurimati wadagen toye uhudu hanguramaage duwahawren undagu nurakkaateri duwahe hadis korevi timannaya dimaviye kamanage gawmuge mihun ei toifuge wahaka ekalege faana toifa wadaga tumun toifuge mihun ekalege faana kurimatili gota ekankan
vi goi ekalek fan bayan koddev timanna emi honna hushe elime emi hon timanna yang islam din mushala wahaka dakkam feshima ekama emi hon dekolo heti adi nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ihana teriko kantakko ekalek fan erashun beru kuri adi ehisabun fuddaliyenno mihun fonuwagen gaawuka ekalek fan zahamu eskuri ekalek fana waran hiddati jismani gotunna nafsani gotun ekalek fana warab bodati kekulun tahammal kuran jehi wadage ekalek fana emme bodu himayate makkain libemun dia abu talib avaharawuma bodu bebe fulu abu talib avaharawuma amikamalun khadija radhiyallahu ta'ala anha avaharawuma vidigen ekalek fana makkain ves himayate libene kamuge ummide ma bodu nen halatuga ekalek fan taifun nukome wada ganna wancha ehma mi hiddati mi undagu aniyage terega ekalek fan erashun nukome wada gantana jibril ge fan wada ganna wani farubatahuge malaikata yakuk wadagen vidalwani kalek fana farubatahuge malaikata salam me vidalwe ende e malaikata salam vidalwe timanna mi ai allah ge hazratunne kalek fanu beenum fulu nama emihunge macca makka ge washage miwa al akhshabeine kiyuno bodu de farubada wattawalwa hushime aneki ehaves nuba amale ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ade terege mi kantakuri ehennam wes nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hippulu saaf kama ekalek faanu ge hippulu ga zati gotun hasada verikame ruli verikame dekolu verikamen adi badalu hifumuge ruhe netumuge natija ki ekalek fan ekama dekolu heddewo ege badaluga ekalek fan hadis korvi timan kalek fan ummid kurawame emi hunge darifas kolon hame kane allah tabaraka wa taala ngalukanko qur'ane bayaku annane kama emi hunna nengeniye komyakas allah ge nabiya sallallahu alaihi wasallam e ummid korvi gota e mi hunge tereng warugada mujahidu warugada ilmuwari islam dinan nasru devvi bebe folon e darifas kolge terem ves asfavi ommekas mikahale etak kami ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ya kurimati wadagen irwes hippuluga dekolu veri kame hasada veri kame ruli veri kame nas emi honna meduga hinhyo kollew maki ei wara furikama namona envima algon menge darinna tarbiyatu demun kiyadin huri wahakatahuge terega mikahala wahaka himanan jehen hama egotan edduwa hegge nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ariha rafushu arabi miha ko yagotan as evves adaben neti nabiya sallallahu alaihi wasallam ge rida koluga hifafa damagam fa e muhammad sallallahu alaihi wasallam alega faana allah devvi mudadun timanna muda deshe bonumu assabe ekalun kofawegen emi hadime teduwan ulen feshima nabiya sallallahu alaihi wasallam be funnan ishara kurwa hinitum ve hunnawa emi haya dimen imburi wadagen assabe ekalunna vidalwani baitul malu echen otiya difa fonu walash evves kahala nutanawas kame dekolu veri kame adi ekalek faanuge hashikola libuno takulifuge badalu hippewume ekahala evves kame ekalek faanuge farappulun fennan neti ekalek faanaki hippulu heyo bekala kavu ema hinhiyo kurumaki ei waram muhimmo kame timage maksad kamiyab kurumattaka timage landu danita ka hameya wasilu mattaka hinhiyo kangengulumaki warabbenun terekam ema algon menge darinna algon men daskodden jehe wara riveti sifain ei
ekiki kankama guligen ei emmela umurum feshigen wes skuluge mahawluge terega ege fahun wazifage mahawluge terega ekakwaneka ka baddaluwe ule iruga pekkahala nutanawas kankam meduwer vedane kan ehennam sinhiyo kurumaki ei mu'minunge sifaikama ei shakhsiyat warugada mihunge sifaikama ei warak kere mihunge kamekkamasha ei mai azum warugada bebe kalunge nabibe kalunge sifafulekkan algon men abadu sandan koran jema mi tarbiyatun algon menge darinna tarbiyat deveto belumaki algon men e kudinge eterfusha beerfu rangalu suduka badal kurumattaka kura masakkatuga himanalanjehe waram muhimmu baikkamuga rabbul kur jazakumullahu khair